Guys, okay, hari ni saya bawa anda ke Kuala Terengganu. There's this place called Lorong Kampung Cina, di mana kat sini guys, tempat yang tak ada kalian biasa lah. People always come here, datang jalan kat sini. It's a tourism spot lah. Okay, but basically guys, untuk hari ni saya nak kenalkan anda pada kedai ni saja guys. This is a rather hidden spot. Korang mungkin pernah jumpa, mungkin tak pernah jumpa, but which is what we call the Cafeteria Black Coffee. Okay, so Cafeteria Black Coffee ni guys, dia basically adalah tempat breakfast lah. You guys boleh dapatkan menu-menu breakfast yang pada saya nice, dan ini actually adalah salah satu saya punya personal favorite breakfast spot. Okay, dan hari ini saya kenalkan kepada anda lah. Okay, jadi jom kita pergi tengok sikit dalam kedai dia. But menu dia tadi macam tu lah. But all in all guys, if you guys are here, so this is literally Pasar Payang kat situ. There's Pasar Payang over there, and then there's the Payang Hotel over here. Kalau korang feeling like some coffee, kita ada King Nguyen punya kopi Vietnam kat sini, and there's also this part here. But again, yang ni semua korang definitely will come by and come across this place, but this one sebab dia guys, okay, saya tak tahulah, rasa is entirely up to you guys lah kan. This is not a vlog review kedai makan. However, in terms of makanan yang memang sangat-sangatlah klasik dan resepi asli lah saya kata, sebab orang ni peniaga dia dah lama. This like literally orang yang peniaga lama. Dan selera saya memang saya cakap sedap lah. Okay, so guys, datanglah ke Terengganu, check out this place. Okay, this is the Black Coffee, coffee kedai sarapan pagi. Jom kita masuk dalam sikit. Oh, kereta banyak guys. Okay, oh, this is 9.45 pagi. So sikit. Inilah, kedai dia sangat simple. It's a very basic shop. Dia zakat yang comel ni. Inilah makanan dia. Okay, dan ini adalah saya punya favorite menu kat sini. Dia ada banyak punya menu lain sebenarnya. There's a lot of other menus here. But ini adalah antara yang saya selalu order lah. Nasi lemak, ikan. Okay, there's a very rare one. Dan juga ada telur mata, sebab boleh. Okay, dan antara makanan lain lagi yang dia ada. Di sini ada kuih-kuih sikit. Dia ada nasi lemak, nasi minyak, nasi dagang, dan juga nasi belah. Nasi lauk tak ada, tapi dia ada ayam merah, nasi kunyit. Kita orang kat sini panggil nasi kunyit, dan lauk-lauk yang pelbagai ni lah. Okay, dan also itulah. Okay, so tu ada banyak makanan kat situ. So you guys, kalau korang datang Terengganu, I highly recommend you place out one of the literal hidden gems dekat Kota Terengganu yang tak ramai orang tahu. Saya pun tahu sebab saya selalu datang kat sini. But you know guys, this is it. Okay, dan surprisingly brothers and sisters, dia nama, okay, is the Black Coffee. Okay, Black Coffee Cafeteria. This is it. Okay,